Kanisa ya Adventista ya Nyamira Westfield nigo yabulire serikali enene koirania hebiboko asi chiskuru eliogokeania ebikoro by'aborokigwa gusamba chiskuru nigenkwane yobo igo yasirwa nabarai ahegati yabo Dr. Walter Ongundi amano bubunge okitutu masaba Clive Gesairo ayabaya kwana hekero kyomo chango ubosira amaga chenye gitali ya Nyamira Westfield imeyakemera asabo igo siasa chintindi chia bitanso mulikito Steven Nyarikie Mbunde na robotiorwe nase umuyega abo wachangira amagacho y'Nyagitari yegi Adventista ya Nyamira Westfield asensemo ya kemera ibunge ya Tutumasabe me county ya Nyamira asumuyega wikiranwa na barai ao bakorawa no mubunge bororo Moske Clive Mbane Gesairo abakuriye birogo kuriye kero kyo gavana Nyamira Moske Walter Janua Ongundi nabo igoyo kuriye kerogo kyo bunge bwa Tutumasaba Clive ogora gati ya barai bande igobotenerwe kanisa bwa chatene ni nakweranga ebikore byamente kande biskuru gosambwa annemono hasebwa ngo igaji skuru ase county ya Nyamira cyasiekire eskuru ya baiseke ya Sironga eskuru ya Muranyambaria eskuru ya baiseke ya Tombe eskuru yo Boroso yetono eskuru ya Masose ya ibwango iga na bwango iga ase skuru ya Kebirigo nigo batebire nga okurusi wa wekeboko ase skuru na kwagerere koleta yonsi ebibiri yewote mu mwana gabwa tubukingo mutume na indi okurusi kunekeranya na indi keroro wona bangwana bakatungaina tugateba nga esomera umwana n'umuno n'ekinyo Inere bati yabiri nsiyi turi mwana tari gukwane runemyoro ka okwanekere kyoyo kuriekero kyo bugavana ase county ya Nyamira Moske Walter Janua nigekere kyatebrenganere buya bayibori gotware gikaro n'abana babo eri okwene kingango basemi bareti njera cyo gwetanga kurwa aso gosamba chiskuru. With the heightening levels of democracy right here in the church, there at home where you come from, and awareness of the rights of the people, children have also come to notice and understand their rights. Following this, given that they are not mature enough, given an opportunity to make decisions for themselves, if they are left unguided, then they'll be misled because of the nature of the decision they make, owing to the ability that a person can make by virtue of being a minor. Ono muna bayibuli etwali gosabanga abana bali bakireka kiskuru kyabo kyabungirwe Sauli bali etekora wono mubandu with care ase siasa jobo gavana bwa Nyamira omusacha kwa nagaiga omusacha ningo lakini gavana ningo wekamweranerie eyugo ikamweranerie iraneria omusacha ningo egavana ningo lakini omusacha na ndo bya toko kuvolta twensi gabone gavana nawe wamono ndo omusacha yamuna sana njero mwalimu ngasobi university mwalimu ara orasobi university ngaido tejare diare aba engineer na ne province kibere kye kaniseye ninduto gatoranyara gosobi university siasa chintindi nigo chia betanse cha Tutumasaba ekero umujumbo rabisi Moske Clive Gesairo bomera no bosia sobosie yokoriye kero kyo bojumbe bwa Tutumasaba boigo Moske Clive owora ano inoyomo bibaga obarai myake 5 ande muyunde mwacha kiriko Moske okioma mukamwe myake 5 mugatsokoro mukamwe Moske Nyambati na vile mkompatia miaka 5 mkaruwa mkomo sike huyoba miaka 5 umosike Shadrach mkamwe miaka 5 musani wanole ya ngoko na era kumamole miaka 5 lakini something very special asa wano bora ebo wote motu ukelinga tuwa to mwana ndoko ku Dr. Fred Okengo Matiang'i na era ngobari president ya Kenya Ekera awire president ya Kenya engoko ya twere experience yake 5 ni iche musabere gacho CS
asigasi kutoka mutwara tangani naro iro muntu utabwatie gasi ukorigerie ubwate gasi sense no bise na igoyo nikawatana nkandare kondigerie gasi na era tabwati gasi. Okay. And such is the paradox of life. Achete bata ebetu monstanya go chari mai. Gona anari. Iri nare. Banta ebetigo. Kanisa anja antukigete. Kaite kanisa antikire. Kanisa naondeime. Andi niche noro chendo motera rugamba mutegas. Negasi abana bari mu angete barango nyagukina bari. Koja kosuka bari nganya bata abana mere chimbuche. Chimbuche is a sign of wisdom. Stephen Nyarikie Monde, Ensoko TV, Kemera, Kitu 7, kaunti ya Nyamira.